Znači, svako ko se ne slaže s onim što ovdje čuje, može da izađe za ovu govornicu, ukratko da kaže, iskaže svoje mišljenje, ne vređajući nikoga, ali mi isto to tako pokušavamo da izložimo, znači ne vređajući i ne povređujući ničiju ličnost, ili nacionalno opredeljenje, ili neka shvatanja. Znači, govornica je slobodna za svako ono ko hoće nešto da kaže. I sada bih dao reč gospodinu Jovanu Iberetiću, dvostrukom doktoru istorijskih nauka, našem velikanu, smijem da kažem, koji će večeras izlagati ovu temu Srbi i Grci. Izvolite. Ja ću biti kratak u pozdravu. Dobro večer, dame i gospodo. Samo ako smijem da dodam, pošto je hajka na mene na fakultetu, ja dolazim na čas kod mojih studenta, ulazim i kažem dobar dan, deco, oni mi svi odpozdravaju, Bog vam pomogu. Predsjednika Beogradske zelene stranke, odmah otišli u političare. Da. Ovako, ima neko tamo za ovom spravicom da prikažemo da prošli put nam je zakazala tehnika iz prethodnog predavanja, da prikažemo te snimke sada, da ljudi ipak vide, to ste već videli, sad stanite tu. Govorili smo o Makedoniji kao prvo bitno, ona je bila medija i vidite u vreme Dioklecijana kada su oni stvarali neke administrativne podele unutra imperije, vidite medija, to je prefektura, dioceza medije, ona stiže do Krita. Sve ovo je podrazumevano pod medijom. U stvari, Rimljani za celo vreme Rimske imperije nisu nikada priznavali Grke kao jednu teritorijalnu jedinicu posebnu, nego su ih uvek priključili Srbima, da li je to bilo pod imenom Ilirika ili Medije. Idemo dalje. Ovde je karta stare prvobitne Makedonije, ona se teško čita, mala su slova, vi ne vidite otuda. Važno je da znate da je ona izlazila na Jadransko more preko današnje Albanije, da je ovaj deo bio isto takođe Makedonija i da je dole Makedonija obuhvatala planinu Olimp i da je granica bila ispod Olimpa, između Srba i Grka, i to je bila etnička granica na reci Tempi. Olimp nije bio u grčkoj teritoriji. Idemo dalje. Ovo je novac grada Vodene, prve prestolnice Makedonije, i ovde vidite već krst sa 4 polja. Ne vidimo da li je, šta je bilo tu, izgleda je nešto izgrebano, neke grebotine, ali ovo je već postolje srpskog grba. Od prve pojave prvog novca u gradu Vodeni, jarac je bio simbol grada Vodeni. Idemo dalje. Ovo je novac susednog plemena i opet vidimo krst sa 4 ocila. Oni nisu smatrani da pripadaju Makedoniji, nego Raškoj, ali nema veze, to je isto to. Idemo dalje. Ovdje vidite jednu sliku iz Makedonije, iz antičke Makedonije. Obratite pažnju, čovjek ima takozvanu beretku na glavi. Može sljedeće. Evo ovdje se vidi i reljefno. On ima beretku na glavi, a ovdje smo mi naučili da je to francuska kapa, da je se to pojavilo negdje na zapadu, a ona je bila u staroj Makedoniji i Iliriji obična kapa narodna. Idemo dalje. Ovo je jedan redak, primjerak boga Serbona, kakav je predstavljen u Herakleju u Makedoniji. Imate njegovu tešku tolminu i imate lavovsku kožu preko ruke, nosi, pošto je ovdje umetnički urađena njegovo lice, glava. Nema lavovsku kožu na glavi kao obično, ali je ima preko ruke. Ovo je jedan poseban vid predstavljanja boga Serbona u staroj Makedoniji. Idemo dalje.
Ovo je novac Aleksandra I. Kralja Makedonije. Ovo je on sa konjem, sa 2 koplja tipično. A ovdje vidite krst sa umjesto 4 ocila ili 4 mlada meseca, ovo je izbrušeno. Ovo je neko izbrusio. Da se ne vidi da je to kompletno srpski grb. Idemo dalje. Ovo je isto Aleksandrov novac i ima lava. Lav, to je ideja je prema Bogu Serbonu, gdje se on uvijek pojavljuje sa lavom, davitelj lava. Lav je car životinjskog sveta, car divljine, a Serbon je to božanstvo koji uvodi red, zakon i civilizaciju. I on zato davi lava. Ali lav nije značio samo ime ove zveri. Za ovu zver imali smo mi i drugo ime koje se nalazi i u Indiji, a to je Simb. A lav je značio ujedno i vladar ili kralj ili neka veća sila. I imamo pojam lava i tog imena na istoku gdje obeležava vladara. Znači da smo mi dali toj životinji ime lav, smatrajući ga carem životinjskog sveta. Iako imali smo i drugo ime za tu životinju. Idemo dalje. Ovo je kralj Aleksandar I. Na jednom novcu, reljefno urađen. I ovdje imamo jedan veliki šešir, malte ne kao meksički. Da znate, evo vam ovo vam je dokaz da nismo šešir dobili sa zapada i zapadne Evrope, nego su oni dobili od nas. Idemo dalje. Ovo je na slonovači rezbaren lik Filipa II. Velikog Karanovića. On je bio oštećen jedno oko u jednom ratu i tu se vidi nejednakost očiju. On je zaista bio povređen, jedna povreda jednog oka u jednom ratu. Idemo dalje. Ovaj kovčeg što vidite, to je iz groba Filipova. Tu je simbol sunca, čuveni simbol sunca, koji je simbol bio kod svih antičkih Srba, svuda gdje se god pojavili. Ovo vam pokazuje koja je bila umetnost i tehnika izrade ovih predmeta kod tih starih Srba. Ovo nemate nigde u svetu iz toga vremena sa takvom umetnošću, sa takvom tehnikom da su predmeti rađeni. Idemo dalje. I u prilog toga, evo vam i ova vaza. Vidite kako je to rađeno, sa kojom umetnošću i kojom tehnikom je rađen ovaj predmet. Idemo dalje. Ova vaza koja je rađena u vreme Aleksandra Velikog u Makedoniji, ona predstavlja remek delo antičke umetnosti. Ona se zove drevna. To je i ime u katalogizaciji, drevna. Ovo je nešto što današnja tehnika ne bi lako uradila. To dokazuje sa kakve su njihove zanatlije bile, s kakvom tehnikom su raspolagale, kakav je bio njihov ukus, umetnosti. I to je nešto što nadmašuje sva očekivanja kod ljudi da nešto iz tog vremena ovako može se napraviti. Ima li još nešto? Sad, dolazimo na današnju temu Srbi i Grci. Prvo, vi ste svi slušali, nek stoji tako, vi ste svi slušali o Grcima kao jednom narodu koji je dao Evropi, svetu, kulturu i civilizaciju i obično sve što se odnosi na umetnost, arhitekturu, mitologiju se veže za Grke. I onda ispada da je taj narod bio neko čudo koji je živeo kao jedno ostrvo među drugim narodom, pa taj drugi narod koji je
sa njima zajedno živio i pomešan, nema ništa, nema čak ni imena vrijedno da se pomene, to su neki varvari koji se razlikuju kao noć i dan od Grka. Grci su nadljudi, a ovi sa kojima zajedno žive i oko njih su podljudi. Klasifikacija je takva. Od kada je to nastalo? I ko je to uradio? Ja ću vam odmah reći da se mnogo ne pitate. To je razvijeno od srednjeg veka na ovamo, naročito 17. i 18. vek i 19. vek u zapadnoj Evropi. Zašto je to urađeno? Urađeno je iz više razloga. Ako bi oni priznali Srbima ono što jesu, što su bili, da bi ostalo za njih Latine, tu je bio problem za njih koji je bio verski, kulturni, politički i može biti neka vrsta egzistencijalnog problema. Zato su oni uzeli Grke, pa su pripisali njima celokupnu istoriju Srba, kulturu Srba, pismenost, umetnost, sve. Grci su nešto uradili, ali ono koliko su njima pripisali je otprilike na njihovih 5% dodali su 95% srpskog stvaralaštva i srpske istorije. Tako su oni raširili jedno grčko jedro da se Srbi nigde ne vide iza njega, da se to sakrije u potpunosti. I to je išlo do dana današnjeg, to da ide do dana današnjeg. I sad mi moramo da razjasnimo zaista šta je šta, kako je, ko su ti Grci, šta su oni stvarno bili, u kom su oni u poređenju sa Srbima, jer Grci su živeli kod Srba malte ne kao podstanari. I to oni priznaju to njihovi najveći istoričari. Tek kad su se namnožili i ojačali, oni su se odvojili od Srba. I oni su stvorili jedno oružje za širenje njihovog naroda, a to je jezik, koji je veštački stvoren, nije prirodan jezik. Na neke prirodne osnove izgradili su veštačku nadgradnju i stvorili od njega jedno oružje za širenje svog naroda preko jezika. Nastojali su da nametnu svoj jezik i čim bi neko malo počeo i naučio malo grčki, onda su oni njega proglašavali da je deo njihovog naroda i tako pleme po pleme uvodili u taj spisak svojih plemena. Iako oni nisu bili ni po poreklu, a ni po jeziku, imali su ni svoj jezik, ali dok bi malo prihvatili grčki jezik, oni su njih vodili kao Grke. To je bio način širenja. Grci sve do prve olimpijade, to je 776. godine pre Hrista, da su organizovali prve sportske igre, do tog datuma ne postoji grčka istorija. Ne postoji ni jedan događaj, ni jedan datum, ni jedna ličnost koja je vredna pomena, osim njih 3-4 čoveka koji su dovodili te Grke iz Misira tada na srpsku teritoriju. Između njihovog dovođenja, prvog dolaska u Evropu, koji je bio u 16. veku pre Hrista, pa do prve olimpijade nema grčke istorije. Nema ništa, apsolutno ništa. Od prve olimpijade pa do 5. veka sve što ima, sve je tamno i nesigurno. Tek od 5. veka pre Hrista može da se govori o Grcima kao jednom posebnom narodu i o njihovoj istoriji. Prvi koji su doveli prve Grke iz Misira. U Misije su ih odveli Srbi u vreme pohoda Nina Belovog,
oni su poreklom Huriti iz istočnog dela Male Azije. I Nino Belov, kad je osvajao u prvom arijevskom pohodu, on je vodio ljude iz raznih plemena sa sobom i naseljavao koje kuda po toj novoosvojenoj imperiji, jer su mu služili kao pomoćne čete, kao čuvari. Na neki način oni nisu bili naklonjeni narodu od kojeg su došli, nego su bili vezani za ovaj osvajački pohod, jer su oni bili deo toga pohoda. Pa su ih tako misirci smatrali. Nino Belov je odveo i Jevreje i Grke, koji se još tada nisu zvali Grci, nego Huriti. Odveo u Misir i oni su bili u Misiru, sve dokle nije u 16. veku jedan faraon Gornjeg Misira oslobodio Donji Misir i počeo da progoni one koji su tu bili sa okupatorima. Jer to treba priznati. Mi smo tamo došli kao okupatori. A doveli smo ove kao naše pomoćnike da održavaju tu okupaciju. I naravno da ih nisu rado vidjeli. Dok su Srbi izgubili vlast u Misiru, oni su njih terali van. I Jevreji su morali da odu u Palestinu kod Srba, a ovi su došli preko ostrova, preko Rodosa, došli su u Evropu, opet kod Srba. Prvi koji su došli bili su Danaj i Kekrop. Danaj, čije je pravo ime grčko, ovo Danaj je srpsko ime, nije to njegovo ime. On je Amasis po imenu pravome, ali on se naziva Danaj. I kaže da mu je otac bio Belo i sinu dao ime Belo. Mi ovdje već vidimo srpski uticaj na njima, da su se oni na neki način i da bi se predstavili bliže Srbima od kojih su došli u današnju Grčku, koja je bila naseljena Srbima, oni se na neki način pretvarali da su Srbi ili da su toliko povezani sa Srbima. On je dao sinu ime Belo, pa je on bio i rodonačelnik jedne dinastije koji su se zvali Belići. Među Grcima dinastija Belića. Čudna stvar, ali to je bilo tako. Eshil kaže, kada je Danaj došao na Apiju, Apija je Peloponez. Apija na starom srpskom jeziku znači voda, a ostrva i poluostrva okružena vodom, Srbi su nazivali Apija. I Peloponez se nazivao Apija. U srednjem veku nazvan je Moreja, to je isto što i Apija. Zemlja u moru. Kaže, kad je došao na Apiju, našao je tamo Pelazge i njihovog kralja Gelenora, koji je vladao od Strume do Epira i do mora. Znači, jedan od vodećih grčkih pisaca priznaje kada je prvi Grci, prva grupa, kad je došla na Peloponez, tamo su bili Pelazgi, tamo su bili Srbi. I njihov kralj. Hekate iz Mileta kaže, sva Grčka je bila naseljena varvarima pre Grka. Oni su uvek Srbe nazivali varvarima. To je bilo pravilo ponašanja. Omir kaže u Ilijadi za Peloponez Argos Pelazijski. Nije grčki, nije helinski, pelazijski. Pelazgi, ko su Pelazgi? Zvali su ih sa više imena. Pelazgi, Pelagoni, Peloni, Pelasti, Peoni, Panoni. Sva ta imena su u stvari jedno ime. Peloni, mi ih tako najbliže možda nazivamo ime Peloni. I to je bio narod, srpski narod, sa Podunavlja. Panonija je po njima isto, jer ono što su Grci zvali Peoni, Rimljani su zvali Panoni. Dva načina izgovora jednog istoga imena. To su Srbi iz Podunavlja koji su vremenom stigli do Sredozemlja i Sredozemno more su pod njima nazvali Pelag, a Srbe na Sredozemlju Pelazgi. Nemački istoričar Drozen
kaže, sva Grčka zvala se najpre Pelazgija. Pa to je normalno. Herodot kaže, Atinjani su bili Pelazgi i u vreme Kekropa zvali su se Kranaji. Znači, još nema pomena ni Grka, ni Elina. I oni se podrazumevaju i nazivaju imenom Pelazga, jednim srpskim imenom. Erahtej, prvo, knez Evmolop, srpski knez Evmolop je zauzeo Atiku oko 1400. godine i još tada na Atici nije bilo neko naselje grčko izdvojeno od srpskog. Još uvijek su bili pomešani sa Srbima. Nema još Grka kao takvih na Atici i on je uspostavio čuveni hram Eleuzijski, to je bio hram posvećen za postizanje večnosti duše, koja duša nikad ne umire. Erahtej, koji je vladao u Atini, on je imao jednu bitku sa jednim srpskim knezom na Atiku oko ovoga Eleuzijskog hrama i taj srpski knez se zove Imarat. Vidimo da na samoj Atici počinju Grci da se izdvajaju od Srba i već prvi sukob oko toga hrama koji je jedan srpski knez postavio, već prva borba i prvi sukob. Pelofrižanin je došao iz Frigije na Peloponez i Peloponez je dobio ime po njemu, Peloponez. On je zavladao nad tim poluostrovom i tu je postavio svoju dinastiju i on je doneo prve muzičke instrumente i prve muzičke melodije iz Male Azije, iz Frigije, od srpskih Frižana, na Peloponez i to je bila prvi kontakt Grka sa tom srpskom muzikom. I to je ostalo jako poznato, to Pelopovo donošenje prve muzike među Grke. Tezej, koji je bio vladar Atine i koji je osnovao Atinsku državu. Do tada moćni Krit, dinastije Mina, koji su držali telesokratiju na Sredozemlju, na Pelagu, oni su držali Atinu pod nekom vrstom kolonijalnog sistema i Tezej je prvi koji je osnovao Atinsku državu, postavio grad državu. I onda su Grci to pripisali njemu kako je on ubio Minotaura na Kritskog, kako je oslobodio Atinu od kritskog nameta, jer su davali teške dažbine i poreze i kuluke kralju Minu. Ali Tezejeva majka je od Pelopića, od ove kuće Pelopića. Znači da je Tezej se oslonio na Srbe da bi uspostavio prvu grčku grad državu. Heziod, koji je bio jedan od vodećih pisaca grčke mitologije, se oslanjao na Pelopovog sina Piteja, koji je bio jedan od učenih ljudi i velikih pisaca, ali nažalost njegova dela nisu do nas doprla. Doprla su samo preko Hezioda. Heziod je od njega uzimao znanje i opisivao tu mitologiju koju je pisao za Grke. Diodor nam kaže ovako: Atinjani su se doselili iz Misira, iz mesta Saisa, i oni su svoj grad nazivali Asti kao grad Asti u Misiru. Tačno je da su i u 5. veku Atinjani slali ljude u Misir da se informišu kod misirskih sveštenika o Atinjanima dok su još živeli u Misiru. Nema ni jednoga grčkog pisca koji to ne potvrđuje. Da su oni došli kao jedna mala grupacija
i da su se naselili među Srbima, da oni u početku nisu imali ništa svoje, ni grada, ni države, ni čak ni jednog hrama, nego su koristili ono što su Srbi imali sa njima zajedno, u nekoj simbiozi, u zajednici, i tako se postepeno razvijali. Ja sam jedan put upotrebio da su bili srpski postanari i mislim da nisam pogrešio, da je to bila istina. Omir kaže za Atinjane da je Manestej, učesnik u Trojanskom ratu, bio sin Peteusa, koji je rođen u Misiru i koji je uspeo da postane kralj u Atini. Znači, još uvek je bila ta prelazak iz Misira i ličnosti koje su uspevali, iako su rođeni tamo, uspevali su ovamo da budu izabrani za vladara. Među Grke, ovi strani pisci obično brajaju Jonce, Dorce i Eolce, kao tri grčka naroda. U stvari, samo su Jonci Grci, Dorci i Eolci su Srbi. Dorci su Brđani Serba Makeridovog, koji ih je tamo i doveo, a Eolci, ili Ajoli, kako su ih zvali, su jedno pleme koje su zvali Pelazgima i koji su ranije bili na Apiji, na Peloponezu. Herodot kaže za Eolce doslovno da su oni Pelazgi, da nisu Grci, nisu Jeleni. Josif Flavius, jevrejski istoričar, kaže da je ime Eliša u Starom Zavetu, koji se odnosi na Grčku, u stvari se odnosi na Eolce i na Peloponez. Znači, Grci nisu ušli sa svojim imenom zemlje ni u Bibliju. I Biblija, ime koje je posle zemlji gde su oni posle razvili, je ime srpskog plemena Eolaca, Ajola, a ne njihovo. Ezekijel, prorok, kaže Peloponez je ostrvo Eliša. Znači, opet jedna potvrda više. Jonci su dobili to ime po boginji Jo. Boginja Jo je oličavala junicu, a ona je bila pareda boga Baka, koji je oličen bio u biku, i onda su iz tog bakovskog obreda i te junice parede oni uzeli za sebe to ime, jer su po svoj prilici prvi hram koji su podigli baš toj boginji Jo junici, i zvali su se Joncima i ovi ovamo u Evropi i oni koji su kasnije prešli na obale Male Azije, koji su se posle naselili tamo u Smirni, Miletu i u ostalim mestima. Pindar kaže ovako: Otranski Moreus se zvao Reasin prolaz. Reasin prolaz, tu danas mi kažemo Otranski Moreus, ali pored njega u nastavku je Jonsko more. Oni su Reasu zamenili sa Jo. Jednostavno je to zamena jednog opštega imena i da je potiskivao. Zapadni lingvisti kažu, koji su proučavali grčki jezik, da se malo čude da oni nemaju u svom jeziku reč za more, nego su morali da uzmu srpsku reč talasa, a kada su htjeli da izbegnu od upotrebu te srpske reči, onda su more nazivali ko pontos, put, kuda se može ploviti, ići. Pa su tako Crno more nazivali hau pontos eschinos, ne prihvatljivo, ne dobroljubivo more, ili jednostavno put. Prvi pisci za koji se zna, koji su dali temelje književnosti koja je posle pripisana Grcima, bili su Lino, Sorbej, Tamir, Pronapić i Omir. Nijedan nije bio Grk, nijedan nije pisao ni grčkom azbukom, ni grčkim jezikom. Za njih, jedan od vodećih, najvećih istoričara grčkih, Diodor, kaže, oni su pisali jezikom i pismom pelazijskim, znači srpskim. Od 12 velikih
grčkih bogova u njihovom panteonu, svih 12 su srpskog porekla. Nekima nisu čak ni ime promenili, nego samo malo, a nekima su promenili po nekom smislu. Ja ću se zadržati večeras samo na objašnjenju imena vrhovnog boga Zevsa. Prema njihovim objašnjenjima. Ovako, Zevs je Zen, Zena, onaj koji daje život. To je definicija imena boga Zevsa. Dositej Obradović kaže: i nareče Bog prvoj ženi ime život, jer je ona mati sviju koji na zemlji žive. Kako se to lepo slaže. A Diodor kaže: Zena je od Zen, to znači život. Znači, između Diodora i Dositeja nema nikakve razlike. Slažu se. Zen je Bog koji daje život. Zen je žena. Srpski pojam žene i imena srpskoga žena. Njihov vrhovni Bog nosi srpsko ime žene. Grčka je bila zemlja koja je ubrzo postala prenaseljena, jer oni nisu imali svoje teritorije. Oni su se koncentrisali u par gradova koje su razvili, ali u gradu se moralo od nečega živjeti. Grad nije davao hleb, ni mleko. Trebalo je gajiti stoku, trebalo je gajiti njive, raditi njive. Oni to nisu imali. Oni su to nazivali stenohorijom, nedostatak prostora, i uvek su nastojali da od Srba otmu neku teritoriju koju bi prisvojili i koja bi bila neka njihova agrarna teritorija. Svi njihovi pohodi koji su slali na obale današnje severne Grčke, to je obale Belog mora od Svete Gore pa do Dardanela, nekoliko puta, nekoliko pohoda bilo je njihovih da otmu deo teritorije koje bi oni obrađivali i da bi mogli da se prehranjuju. U tim gradovima stešnjenog života oni su se bavili trgovinom, ali u tom samom gradu nisu mnogo mogli da trguju, i onda su došli na ideju da prave lađe i da trguju po obalama Sredozemnog mora, po raznim obalama. I od toga su živeli i od ribarstva. Lovili su ribu, ali taj gradski život ih je terao i da se bave onim delatnostima koje ljudi koji su zaposleni po njivama nemaju vremena da to rade. I bili su više skloni da se zanimaju jezikom i književnosti i nekim zanatima koji su mogli da zarade nešto od tih zanata. Oni razvijaju te delatnosti koje im nameće taj gradski život. Međutim, nikada nisu oni mogli da se izjednače u nekim umetnostima sa Srbima. Naprimjer, najinteresantnije je slikarstvo. Nisu došli ni blizu Srba. Najveća slikarska škola u antičkom svetu bila je u Maloj Aziji, u gradu Sardu, a onda u Evropi, u Peli, gde su nađene ogromne freske i slike kvaliteta da čovjek ima da se čudi. Nikada Grci nisu uspeli da proizvedu neke takve radove u slikarstvu. I u muzici. Oni su tapkali iza Srba. Oni su priznavali da je Dardanija kolevka muzičkih instrumenta i instrumentalne muzike. A oni su usvajali koliko su mogli da usvoje, a nisu im te dve umetnosti nisu nikada ležale i ostali su daleko, daleko iza Srba. Dok su, na primjer, u pravljenju bučarije predmeta došli jako blizu, dosta kvalitetne predmete su pravili, ali nikad nisu mogli da se izjednače sa ovakvim radovima koje sam malo pre pokazao na planu. Što se tiče političkog uređenja, oni su uveli vlast plemena.
Zamenili su srpski staleški poredak sa vlasti plemena i to su nazvali demokratija jer pleme nazivaju demos. To se u jednim gradovima sa ograničenim mogućnostima i ekonomskim i opšte za život vrlo brzo izrodilo u jednu tešku korupciju, jedan perverizam. Tu su sve mogući poroci cvetali. Naprimjer, Atina koja je imala 135.000 slobodnih građana i 100.000 robova. Ona je imala 5.000 nekakvih poslanika, većnika, agorana koji su živjeli na račun te države i imala 6.000 sudija. U toj državi je cvetala korupcija i nemoral. Krajnji nemoral. Tamo ko je imao neku paru ili se odnekle nešto malo opario, taj je mogao da kupuje svaki položaj, svaku poziciju. To je uradio i Demosten. Demosten, koji je bio ružnog lika i mucao, on je u početku propao kao orator, kao govornik i tek kad je uspeo da dobije da ima 52 roba i u njegovim radionicama robovi su pravili mačeve i prodavao je te mačeve i postao je moćniji, onda je postepeno postao ugledni čovjek u Atini i na kraju postao prvi čovjek Atine. Taj isti Demosten. Što se tiče stanja uređenja robovlasničkog stanja, kod starih Srba nije bilo robova, nigde. Apsolutno nigde. Srbi nisu dozvoljavali robovlasnički sistem. Bilo je seljaka bezemljaša, ali ne robova. Dok u Grčkoj, na Ebeju samo bilo je u 4. veku, bilo je samo 20.000 robova, u Beoti 50.000 robova, to su male oblasti, u Megaridi 20.000 robova, u Arkolidi, Eginu i Korintu zajedno 175.000 robova, više robova nego stanovnika, nego slobodnih ljudi. Taj sistem je bio osuđen na propast. I on je i propao. Propao je gde? U ratu sa Makedonijom. Kada je Filip II. U Heronejskoj bitci 2.8.338. godine porazio grčke koalicione trupe i zaveo red u Grčkoj s tim što je stavio sedište njihovog saveza gradova u Korint, ne u Atinu, nego u Korint. Pre nego što je Filip osvojio Grčku, pisali su atinski filozofi i učeni ljudi, pisali su pisma Filipu i molili ga da osvoji neku teritoriju u Maloj Aziji ili negdje drugo u Aziji, da bi oni mogli da nasele Grke, beskućnike, koji su u velikim masama lutali po Grčkoj i živeli od krađe i od pljačke. To je bila prava napast za njih sami, to su njihovi ljudi bili, nisu to bili robovi ni stranci, nego njihovi Grci. To je takvo socijalno stanje bilo među Grcima. Prvo, dajte onu prvu kartu. Evo šta su Grci naseljavali. Ovde ovaj mali deo, ovde je nešto bilo Grka, ali pomešano sa Srbima, i nešto malo na obali Male Azije, u nekoliko gradova Male Azije. Taj narod na tom skučenom prostoru nije mogao nikada stvori jednu svoju državu. Uvek su tavorili sa nekom gradskom podelom, svaki gradić ima neku svoju vlast. Idemo daj drugu kartu. U naporu njihove najveće snage, to je 4. vek pre Hrista, Grci su doprali do ove crvene linije. Ovo je bila etnička granica između Srba i Grka. Nikad nisu stigli do planine Olimp, ona je ovdje. Ovo je Epir. U Epiru su oni prisvojili ovdje. Ova plemena ovdje nisu bili Grci etnički,
nego su ih uveli kao članove Delfijskog hrama i onda koji god bio pleme član Delfijskog hrama smatrali su ga i pisali su da je Grk, da je pripada grčkom narodu, a Delfijski hram nije njihov hram. Srbi su postavili Delfijski hram, a ne Grci. To je bilo čak van njihove teritorije. Oni su postepeno širili, išli su odavde, nešto malo na Moreji, na Peloponezu, i onda ovde na ostrva, nešto u Maloj Aziji, i došli su ovim pravcem do ove linije. Tu je Beotija, tu su oni naseljavali jedan deo do blizu Soluna gore. U 2-3 grada su bili naselili u Pidni i još 2-3 grada koje je Filip II osvojio i isterao ih iz tih gradova. Što znači, njihova brojnost kao naroda nikada nije postojala kao brojan narod. Oni su u 4. veku imali najveću brojnost, a tada su izgubili taj sukob sa Srbima i najviše su nalazili zaposlenje što su služili kao legionari, besplatna ili plaćena vojska kod medijskih vladara Medijske imperije u Aziji. Čak Demosten je dobijao pare iz Suza da bi vršio propagandu protiv Filipa, jer je Filip već bio prebacio jednu dvojicu vojvoda i 2 jedinice preko Dardanela s namerom da oslobodi Malu Aziju od meda. Jer Mala Azija je bila sva naseljena srpskim stanovništvom. I da bi mu pravili probleme ovamo bliže kući, plaćali su Demostena i njegove prijatelje da vrše tu propagandu, i to su oni čuveni govori Filipike koji je on držao protiv Filipa, varvarina i tako dalje. Iako taj Filip, koji je on nazivao varvarinom, je bio jedan od vrlo učenih ljudi, jedan od izrazito velikih govornika, filozofa, državnika, ali naravno oni su to bez ikakvog povoda davali etikete varvarin, dok nije bio Grk, on je taksiran kao varvarin. Pa ja sam slušao u Americi grčko sveštenstvo u Americi koje kaže, slušao sam jednog vladiku grčkoga, govorio je na engleskom, kaže ove pomesne varvarske crkve, to je znači sve nezavisne pravoslavne crkve, treba da se ukinu i da se uspostavi vlast Vasiljenskog patrijarha. I ja njega slušam da je on mene u 20. veku kaže da smo mi varvari i da oni trebaju da nam budu gazde. To nikad se nije opametilo. To je uvek ostalo ono što je bilo. Ima još jedna mapa, mislim. To je ova, to smo već vidjeli. Nema više. U redu je. Grci su u Rimskoj imperiji smatrani neboračkim jedinicama. U vreme Justinijana, to je već istočno rimsko carstvo Romeja, postojale su jedinice koje su bile neboračke jedinice koje su potrebljavali za pravljenje puteva i za neke radove, i te jedinice zvanično su nosile ime Jelini. Sve do 7. veka u toj istočnoj Rimskoj imperiji zvanični jezik je bio latinski. A oni su preko crkve gurali grčki. Jer su nekako, pošto je grčki, to opet mi Srbi krivi, jer smo to dozvolili, pošto je to bio trgovački jezik i vrlo poznat na sredozemnim obalama, mi smo dozvolili da to bude i neki međunarodni jezik, ali pored srpskog, a nikako zamena. A oni su predstavili kao da smo se mi odrekli svog jezika i da je grčki jezik postao opšti jezik. Nije tačno. Apsolutno nije tačno. Imperija Seleukića, to je jedan od vojvoda Aleksandra Velikog, zvanični jezik u imperiji Seleukića bio je srpski. Grčki je malo upotrebljen. Sad, oni su gurali grčki jezik preko crkve
jer su vidjeli da preko crkve mogu da postignu neki uticaj i neki značaj. I onda od 7. veka u vreme cara Iraklija menja se zvanični jezik Istočnog Rimskog carstva Romeje, od latinskog prelazi na grčki. I ime koje je nosila ta država s centrom u Konstantinopolisu, Carigradu, bilo je Rimsko carstvo, Romeja. Oni su to zvali Romeja, Rimsko carstvo. I u vreme u 14. veku, kad car Dušan uzima titulu s tim što namerava da postane i car tog Istočnog Rimskog carstva sa Carigradom u centru, on uzima titulu car Srba i Romeja. Tu su titulu mnogi pokušali da preinače, pa su tamo dodavali Bugare, pa ove, ko zna šta, pa Grke. Nema tamo ni Grka, ni Bugara, ni ništa više. Ima samo 2 imena, Srba i Romeja. Još u 14. veku, to je romejska država, oni su Romeji. Tek u 16. veku, prvi put, jedan nemački istoričar, Wolf, napisao jedan zbornik istorijskih dokumenata, istorijskih činjenica o Istočnom Rimskom carstvu i naziva, krstava ga Vizantija. Zašto Vizantija? Pa Vizant je bilo ono selo gde je car Konstantin podigao svoj grad, prestolnicu Konstantinopola. To je bila degradacija. Nije Romeja, nije Rimska imperija. Nije ni Konstantinopolis, iako ja nalazim u 17. čak u 18. veku u Francuskoj pišu istoriju Istočnog Rimskog carstva i nazivaju ih Konstantinopolitana po prestolnici po Carigradu. On, znači, nije ni Rimsko carstvo, nije Romeja, nije ni Konstantinopolis, čuveni grad čuvenog cara Konstantina, nego je to ono malo selo koje je nestalo, koje se zvalo Vizant i po tome Vizantija. To je ruga, sprdnja. Naš neuki svet uzeo to Vizantija, sve je Vizantija. Vizantija ne postoji. Ni kao država, ni kao narod, ni kao grad, ni kao pojam. Ali teško je kad jedan put se narodu opere mozak, teško da je posao tresa. Mi smo to Srbi dobro iskusili. A nama su oprali mozak ne jednom, nego 50 puta. I nametli ko zna kakve gluposti, ko zna kakve burgije koje su izmišljali. Sad, kroz jezik i kroz crkvu, od 7. veka Grci dobivaju u važnosti u toj Romeji. I nastoje da sve grciziraju, da predstave da i nema ništa više, nema drugog naroda, ni jednog tamo, nego samo Grci. Izjednačuju ime Grci sa tom državom, koja apsolutno nije. Oni su u toj državi bili jedna manjina. Cela Mala Azija, osim nekoliko gradova na obali, nije bila naseljena Grcima. Ceo Balkan, osim nešto malo današnje Grčke, ne današnje Grčke sa granicama koje ona ima na severu, nego današnje Grčke sa granicom ispod Olimpa, je bilo nešto Grka i na ostrvima, to je sve. U toj državi koja se zvala Rimsko carstvo, koje je direktan nastavak Rimskog carstva, Grci su bili manjina. E sad, zašto je Vatikan izabrao Grke da ih favorizuje, da preko svih zapadnih pisaca oni se iznesu na nivo nekih bogova, jeste da se sakrije srpska istorija i crkvena, i svetovna, i kultura, i sve. Ti Grci ne znače nikakvu opasnost za katolički svet. Nisu nikad značili, neće nikad ni značiti. To oni dobro znaju.
I onaj od koga nema nikakve opasnosti, digni ga gore, sakri i ukini onoga od koga ima opasnost. Mi smo ti koji smo preuzeli Rimskoj imperiji, imperijalni presto i vladali Rimskom imperijom kao svojom državom. Mi smo ti koji su dali one čuvene ilirske legije koje su na svom maču držale tu imperiju. Mi smo ti koji smo razvili prvu hrišćansku crkvu i prvo hrišćanstvo. Prvi apostoli došli su kod nas. Nisu kod Latina, nisu kod Grka. Mi smo kao jedan veliki narod, jer mi smo sad Srbi uzevši ono što je ostalo od Srbije mali. Ali Srbija je do Vladivostoka. Srbija je do Baltika, taj se Baltik zvao Srpsko more. Znate? Od tog naroda je njih bio strah. I onda dobro su došli ti brbljivi, lažljivi Grci, imali su oni izreku, laže kao Grk. Razumete? I kako su ih cenili oni kao hrišćani? Oni imaju maksimum. Vera grčka nije vera. To je moneta za potkusurivanje za Grke. I danas to mi vidimo. Ovo je 4. put da oni prave uniju sa papom. Nema od Grka za njih nikakve bojazni za njihov prestiž. Recite mi među današnjim Grcima imali neki književnik, imali neki naučnik, imali neka poznata ličnost, pokažite mi. U poslednjih 2 veka, je li se rodio neki Grk da mu je bilo vredno pomenuti imena? Nije. Nije. A među Srbima, jedan Tesla izmeni celokupnu svetsku civilizaciju. To vam je razlika i to su vam razlozi zašto su od Grka napravili bogove, da bi nas sakrili, ponizili i uništili na sve moguće načine. Ovo je na polju istorije i kulture, na polju umetnosti. Jedini domen gde su Grci nešto uradili vredno jeste kiparstvo. Imali su vajare, strpljivo koji su radili. Tu su nešto uradili što je vredno pomena. Ali treba pitati ti njihovi vajari, kog porekla su bili. Da li su to bili etnički Grci ili Srbi grcizirani? Ko su bili ti ljudi? Znate, među njima. Jer kad vidite Grka, tipično Grka, oni su braća rođena po linku sa tipičnim Jevrejima. A kad uzmete čovjeka sa Peloponoza, jer Peloponoz nije Grčki, vidite pravoga Srbina, vidite kao da je i Šumadija. To je ta razlika i to su ti razlozi. Da znate samo, ti naši podstanari došli su nam glave zato što mi nismo bili dovoljno strogi prema njima. Nismo mi uzeli batinu pa ih naterali na poslušnost. Kad smo ih primili u kuću, trebali su da nas slušaju i da im ne damo da nam se popnu na vrat. To je bio razlog. I danas sam tu tuku negde ti fanarioti koje kakva ta ciganija nam peva pesme njihove, razumete, i priča neke priče. Hoće da nam budu neki tutori, kao onaj što reče u Americi, da varvarske pomesne crkve trebaju da se ukinu. Hvala vam lepo. Da ne ispadne kao reklama, ova knjiga je izašla pre 2 godine. Autor je gospodin Milenko Nikolić, naš istoričar umetnosti koji će uskoro biti sa nama. I možete vidite veliki broj umetničke dela koji se prepisuju Grcima, a u suštini kad pogledate na njima su svugde srpska znamenja. Sprema se drugo izdanje koje je još više obogaćeno sa umetničkim delima, gde se vidi da se radi čisto o srpskim delima, ne o grčkim delima. Oni koji su stariji sećaju se tamo 80. i 90. godina kad smo imali navalu studenta iz Grčke, kad nisu mogli da dobiju diplome na Skopskom univerzitetu koji se dolazili kod nas, i bila je ogromna razlika među malih, kovrđavih, tamnoputih i ovi svetokosi, svetoki, odmah smo znali ko je ko.
I dan danas ta razlika postoji, pogotovo kad gledate njihove sportice. Znate tačno koji su naši, koji su njihovi. To bi rekli naši, njihovi. Dobro. Sad bi mogli da pređemo na deo postavljanja pitanja. Izvolite, vezano za temu, šta imate pitanje, gospođa Mira, izvolite. Imam pravo vas, posle profesora Daretića. Ove novine i televizija, Da. će se oformiti. Će to biti srpske novine ili srpske novine? Srbske. Dobro. Srbske. Dobro. Tako sam isprovocirao ljude po gradu sa plakatama, gdje god su pisalo srpski, razumete, onda su se svi navijedili i samo škrabali. Ustavili, tako smo pridobili pažnju ljudi, razumete. Ako god doće neko ode u Maticu Srpsku, lepo piše tamo u velikoj sali Matica Srpska. Što reče i gospodin Deretić, mislimo Srbija, ne Srbija. Da. Drugo profesoru pitanje. Pošto mi sad više nismo pretnja nikome, toliko su mali, toliko su nas sabili, ali to i dalje se nastavlja ta tendencija našeg uništenja. Da li to ima veze sa sledećom temom, iduću sredu, i sa jednom knjigom postoji samo jedan primjerak u Narodnoj biblioteci u Beogradu, gde su prepisani papirusi ispod velike sfinge što su pronađeni. Ja ne znam šta je u tim papirusima. Nisam to imao u rukama. Ovo što se dešava, ta antisrpska zavera na međunarodnom nivou, ta tolika mržnja, neprijateljstvo, to je čudo jedno. Ova mala Srbija je centar svetske politike i strategije. Razumete? Da čovjek prosto ne može da shvati kakve su to razmeri i o čemu se radi. Evo šta je u pitanju. U pitanju je ceo slovenski svet. Srbija je kolevka svih Slovena. Ako Srbija stoji na nogama, ceo slovenski narod diže dva prsta i kaže mi smo Sloveni. Kad Srbija nije na nogama, niko to više ne osuđuje, pa čak ni veliki Rusi. Druga stvar, jedan ruski ugledna ličnost je izjavio juče ili prekjuče, Zapad smatra pravoslavlje za svog glavnog neprijatelja. A mi smo taj beden prvi, mi smo prva pravoslavna nezavisna crkva. Nemaju oni nikakvih problema sa Grcima, ni sa Bugarima, Rumunima. Svi su primili papski kalendar. Svi će potpisati što god budu od njih tražili. Nekim bace neku malu paru. Biće dovoljno. Treba slomiti srž pravoslavlja, uništiti kolevku slovenstva. U Americi sada ima izreka. Udari u dupe Slovena. To je izreka sada širom Amerike. I ova Evropa koja se tu načičkala, koja uzima Kelte kao svog zajedničkog imenitelja, baš su potrebni. I sad pazite, oni će morati jednog dana da kažu mi smo svi deca Srbije. Kako to kad oni hoće da unište tu Srbiju? Zato i hoće da je unište. Zato i hoće da je unište. Kad smo mi nekoliko intelektualaca iz inostranstva pre 30 godina govorili postoji opasna međunarodna zavera protiv Srbije i Srba, svi su nas smatrali za budale. Kakva zavera? Ko to vi izmišlja? Šta to vi izmišljate? Evo, videli ste šta je sve se desilo i šta se dešava, a bit će još mnogo velikih dešavanja. I to još od ove godine. Toliko za vaš odgovor. Hvala. Izvolite dalje. Imam pitanje iz prošlog predavanja. Vi ste, profesore, rekli, jer u knjizi ste napisali da do sada u istoriji nije pronađeno nijedno pleme na osnovu koga bi se moglo ova država Makedonija nazvati Makedonijom.
Međutim, u antičkoj Srbiji ste napisali da na zapadnoj obali Vardara, da li u srednjem podvordaru ili donjem, gajio je se mak u velikim količinama i da je najverovatnije Makedonija dobila ime po maku. Da li se nešto promenilo ili... Nije se ništa promenilo, nije isto pleme, narod i polje maka. A po svojoj prilici, da je to pleme, da je taj mak koji je zaista gajen duž Vardara na velikom prostoru, bio povod za davanje imena zemlji Makedonije, ali to nema veze sa narodom. Hvala, izvolite dalje. Hoće neko tamo iz hola nešto da pita? Izvolite. Hoće biti popis Srba. To ne možemo da mu odgovorimo, gledajte mi. Izvolite dalje, postavite pitanje. Dobro, još jedno, ako može, pošto smo mi u istoriji u srednjoj školi učili kako je Demosten bio najveći govornik, kako je svoju mucavost i trešenje ramena uspeo da savlada stavljajući nože, pa kad mrne jednim ramama udari na nožom, se vrati dole i tako dalje. Je on do kraja ostao mucav ili je stvarno uspeo da se preobrazi? Ostao je do kraja mucav, samo što je on te govore koje je pisao, on je napisani bio je bolji nego onaj što on izgovarao. A da je ostao mucav do kraja jeste. Izvolite. Da li je istina da je egipatski kalifat priznavao cara Dušana za imperatora Evrope? Vrlo je moguće. Imate dve stvari. Kada je Stevan Prvovenčani, pošto se krunisao, Nemanja se nije krunisao, ostao je veliki župan, tražio je uz tu novu krunu zastavu iz Egipta. I poslata mu je neka zastava iz Aleksandrije. Ima dva razloga za to. Prvo, tu je ugašena posljednja velika dinastija srpska, antička, Lagići. Drugo, on je hteo da na neki način svojata misiju, pošto su tamo dugo Srbi vladali, hteo svojata misiju. Moguće je da je kalifat, s obzirom da je Dušan imao carevinu koja je bila ograničena i vladare koji su ga priznavali kao svog imperatora, iako nisu bili unutra njegove imperije, okolni vladari. To se sakrilo i o tome se uopšte ne govori. A veliki broj vladara okolo Dušanove carevine priznavalo je Dušana kao svog suverena. A u prilog tome šta govori Halko Kondilas, ovaj bizantijski istoričar, on kaže za Dušana da je on naumio da stvori evropsku imperiju naroda ilirskog. I da je kod Dušana bila ta ideja da stvori evropsku imperiju, pa je shodno toj ideji i kalifat mogao da ga prizna kao vladara Evrope. Ima logike. Hvala, izvolite. Ako biste objasnili ove tri prethodne unije Grčke sa Vatikanom, odnosno sa Katarskom crkvom? Jedna je bila u 14. veku, krajem 14. veka, jedna je bila u 16. pa u 17. Ima jedna koja zove Firitinska i ova sad Ravenska. Ta Firitinska odbačena je od Srba i ona je propala. I ta prva koja je bila, to je onaj Jovan Paleolog koji je otišao da prizna papu. To je kraj 14. veka.
početak 15. I to je bila prva. Njegova majka, koja je bila Srpkinja, Jelena Dragaš, ga je izopštila iz pravoslavnog sveta. Sad, taj Jovan Paleolog je uzor za naše dekadentne istoričare i oni od njemu pišu, njega ističu, njega veličaju, zato što je otišao da poljubi papu u ruku. Hvala, izvolite. Želeo bih da nam kažete ko stoji iza ukidanja imena srpskog i Srpske pravoslavne crkve u takozvanoj današnjoj državi Crnoj Gori. Vatikan. To ide na veliko prema katoličenju. I to će da sprovede ovaj raspop sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Evo, već su izbacili iz kadastra imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Brisali je da ne postoji. Sad je to baš aktuelno. Ako sam samo da dodam vezano za ovo pitanje gospodina Kolundžije, znači jako lepo o tome što je gospodin Kolundžija pitao, piše vladika Nikodem Milaš u svojoj knjizi Pravoslavna Dalmacija, koji ima priliku da tu knjigu uzmimo rukama, neka je pročita, pisana krajem 19. veka, on je znači jedan od najučenijih pravoslavnih Srba i visokih sveštenika koji je trebao da bude patrijarh, ali zbog mučke nameštajke koje čega jednostavno odustao od toga da bude pravoslavni patrijarh i vratio se u Zadar i bio je dalmatinski episkop. Izvolite. Ja sam Srpkinja iz Crne Gore. Ponosimo se s vama, ja se uvijek ponosim, kako vas vidim, uživam u vama. Imam dosta prijatelja, poznanika, nekih daljih rođaka i tako. Mnogi mi zameraju što sam Srpkinja, pa misle zato što sam u Novom Sadu već skoro 40 godina. Međutim, moj otac me tako vaspitao, jako mi je majka strankinja. Ali narod u Crnoj Gori, i koji se opredelio za Crnogorsku pravoslavnu crkvu, uopšte ne misli da ide kako katoličenju. Nego misle jednostavno, eto, oni su Crnogorci, hoće da imaju svoju crkvu i gotovo. To apsolutno ne mislim. Dok verovatno pojedinci to rade. Samo da vas ispravim, mama vam nije strankinja, mama vam je Rašanka. Vam Italijanka. Pa znam, pa Rašani ili Pelaski, razumete, ili Veneti, razumete, Raseni, Veneti. Da. Tako da ljudi dole ne misle tako i nažalost ili su zavedeni ili ne znam šta da kažem. Hvala. Ajde da se vratimo u temi, izvolite, ko ima dalje da pita. Gospodin Perotić. Samo Malkice, pažnje, molim vas. Večeras niste spomenuli Spartanci, da li su oni Srbi ili Grci? Spartanci su Srbi. Spartanci nikad nisu bili Grci. To su Dorci, to su ratnici Servo-Makaridovog, njihovo uređenje bilo je srpsko uređenje, njihov sistem bio je srpski sistem i kada je Filip osvajao Grčku i vodio rat protiv Grka, Spartanci nisu učestvovali. I Filip nije pokoravao Spartu, ostavio je da ona nastavi svojim putem da živi mirno, jer je to smatrao delom srpskog naroda. Hvala, izvolite. Da li se nešto možda više saznalo o ratu, čuvenom trojanskom ratu, koje su li tu protiv toga rata? Da li se ispostavilo da li postoje još neki razlog ili samo Ratovale su srpska plemena jedna protiv drugih. A to nije bio ni malo neobičan slučaj u to vreme. Povod je uzet za otmicu te žene, to nije bio razlog. Razlog je bio drugi. Oni koji se sećaju prošle godine od doba, samo trenutak, prošle godine ovo doba smo počeli bili onaj četvrti niz predavanja i jedan od gostiju je bio gospodin profesor Ristanović sa Sorbone iz Pariza. Čuli ste jedno sjajno predavanje u kome on nije smeo nijednog trenutka da kaže da se radi o Srbima, sve vreme nagoveštavao da se radi o Srbima, ali nije smeo to da izgovori. Jako je bilo dobro što ste
slušali to da vidite kako neko koji jednostavno ne sme da kaže da se radi o Srbima bi izgubio odmah katedru u Parizu. Ali sve vreme pričao o tome da, znači, Homer ili Omir ili Momir, kako mu je pravo ime, nije Jelin, u stvari nije Grk, nego je Tračani, razumete, kako ga ne priznaju za Grka, kako jedino uz guste može da se peva taj ep, a nije smeo nijednog toliko da kaže da se radi o srpskom epu. Gospodine Stevo, molim vas, budite mi jedine času. Izvinjam se, gospodin, samo još par pitanja, pa ćemo ovako. U svetlu vašeg izlaganja da za Latine Grci nisu nikad predstavljali opasnost, kako možete da komentarišete posetu aktuelnog vladike Bačkog papi, obzirom da je poznato da je on hilandarski, to je grčki đak? Pa to je i razlog što je on potpisao primat pape. Jer Grci nikad nisu na njih bili nikakva opasnost i njihovi učenici grčki su ti koji danas vode srpsku crkvu u okrilje pape. To se slaže jedno sa drugim. Ko je potpisao od srpskih vladika? Dva grčka đaka, Irine Bulović i Gnjatije Braničice. Ako smijem da podsjetim na ovo pitanje, gospodin Irine je pravio na televiziji baš u vreme kad sam ja radila jedan veliki serijal o Grčkoj, grčkim manastirima i sve u stilu, naravno, ove tradicionalne istorije kako su Grci u odnosu na nas nadljudi. Tako da za Irineja to nije nikakvo čudo, jer on je putovao Grčkom maltene celih prošlih 10 godina i veličao Grčku pravoslavnu crkvu, tako da je to bio serijal na televiziji 2-3 godine traje. A i sad su Grkinja u Vladičinom dvoru. Izvolite, evo pitanje tamo, sam i za vas, ajde da čujem. Slušali odgovor na prethodno pitanje, zašto se vodio rat u Troji? Sukob interesa vladarskih kuća. Što je bilo uvijek? Nešto detaljnije o tome. Pa slušajte, to će doći jedna druga tema. Biće malo dugačko ako bismo počeli sad o tome da pričamo. Biće, postoje ali ima jedna interesantna stvar. Momir u Ilijadi pominje Jeladu, grad lepih žena, Tesaliji. Verovatno da su Jelini kasnije to uzeli kao motiv za Trojanski rat. Jer to je jedan od razloga zbog čega se Platon izvinjava Momiru na prepravci Ilijade. Jer kada on kaže da to vređa patriotska osjećanja Grka i tako dalje. Moguće da je, recimo, to uzeto za motiv. Ima i sad i grad lepih žena. Samo gospodin Pantis Pondavi. Gospodin Deretiću, da li je plan o unijećenju, pa o katoličavanju Crnogoraca, deo njihovog starog plana koji se zove Mare Nostrum, mislim na Vatikan? Pa, taj plan, koliko je mene poznato, je prvi put konceptiran u 17. veku. I nisu oni od toga nikada odustali, a imam i kopiju pisma jednog papskog legata koje je pisao iz Sarajeva mitropolitu Crnogorskom Primorskom u vreme kada su na Lovćenu srušili njegovu crkvu, kapelu i pravili spomenik. On njemu u tom pismu otvoreno piše i traži da on prizna papu i onda iznosi šta će papa da učini za njega i za Crnu Goru. I predlaže mu da umesto Njegoša gore, da Njegoš uopšte ne stave, nego da ga snesu dole negde na Cetinje, a da umesto Njegoša na Lovćenu stave kovčeg neke Lucije iz Kotora, katolkinje, koju su oni proglasili da je neka važna ličnost. I taj plan je ovaj Raspop, Dedej Crnogorski, on je izjavio, ja ne znam da li ljudi u Crnoj Gori su to čuli ili nisu, ili se pravi lud da nisu čuli. Razumete, on je izjavio da je njegov cilj da vrati Crnu Goru pod okrilje Vatikana. Crna Gora nije nikada bila pod okrilje Vatikana, i kako onda je vrati kad nije nikada ni bila. Razumete? Ali on je izjavio tačno ovo. Moj cilj je da vratim Crnu Goru pod okrilje Vatikana.
Hvala, izvolite. Da znate o ovom junaku ili da li ono što je postao Nikola Otomanović, pre Kosovske bitke. Kažu isto tako da je u nekim obračunima srpske vlastele poginuo. Poginuo, jest, on je bio župan Drinske oblasti i njega su uništili zajedno knez Lazar i kralj Tvrtko. A zašto su ga uništili? Pa to je sukob interesa, nisu ga to realisali, razumete, da obuzeli zemlju, da obuzeli prestiž, šta ja znam. Zašto sve, a teško je to reći zašto, svaki su od njih ratove vodili. Ali je bio jedan takav način ponašanja da se među tim velikašima se vodili ratovi. To je teško objasniti, to je možda da smo mi imali neku drugčiju crkvenu organizaciju, možda jedino ona mogla to spreči i da utiče na te velikaše. Ja znam toliko da je uništenje Altomanovića bilo jako nesrećno po srpski narod, jer je Altomanović predstavljao dosta veliku vojnu moć i bio veliki ratnik. Kaže da je bio adletno jako krupan čovjek, to je dobro. Da, i bio veliki ratnik. Da je to bio gubitak, uništenja Altomanovića bio je gubitak za srpski narod. Ali šta da vam kažem, kralj Tvrtko koji je nasledio krunu Nemanjića kao njihov rođak i njegov prijatelj knez Lazar, razumete, su zajednički uništili Altomanovića. Ima li još pitanja? Izvolite, gospođo. Vera Stojčić-Dušparovski, nemam pitanje, nego da se zahvalim profesoru na večerašnjem izlaganju i samo bih podvukla to što su Grci potisnuli srpsku kulturu, onda doći će i za 10 vekova ovo što danas radimo. Hoće, mi ne pišemo svojim pismom, ne govorimo svojim jezikom i već se dešavaju takve stvari da mnoga naše kulturne dobre, naše vrednosti više nisu naše. Ima zaveštanje jezika. Gospođo, ako mi budemo nastavili ovim putem kojim danas idemo, vi ćete biti u pravu. Pa ja se nadam da nećemo. Ali se ja nadam da nećemo i učinit ćemo sve da to tako ne bude. Ja mislim da ne treba više ništa da kažem, ja bi ovim priveo kraju ovo večer. Bilo je. Znači, ako mi dozvolite da vas pozovem sutra na predstavljanje ove knjige Racija, u 18 časova. I sledeće srede, znači, hrišćanstvo i Srbi, jedna izuzetna tema gde ćete toliko novina čuti da će neki malo istati da. Hvala vam, pozovite svoje prijatelje, dovedite ih, prijatno je dođenje.